Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Alam жараткан Аллах Таала мактоолор, пайгамбарга дуа саламдардан кийин биринчи токтоло турган маселе урматтуу мусулман бир тууган Анас ибн Малик радыйаллаху таала анху пайгамбарга 10 жыл кызмат кылган. Анастан Аллах Таала разы болсун. Мындай дейт: "Кала дахална ма Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям ала Аби Сайфил ал-Qayni." Абу Сайфил ал-Qayнинин үйүнө кирдик дейт пайгамбар жана Хазрат Анас. فأخذ رسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. Пайғамбар кирди да Ибрахим баласын алып, жыпар жыттап öptü. Пайғамбар баласын сүйүп öptü. Summa dakhalna alayhi ba'da zalik. Birazdan keyin qayra keldim deydi. Birazdan keyin qayra kirsek Пайғамбардың жанына, va İbrahim yajudu bi nafsihi. İbrahim Пайғамбардың наристе баласы, эмчектен чыга элек бала, жан таслим кылып жатыптыр, кыйналып жан берип жатыптыр дейди. Пайғамбардың колунда. Fajalet ayna Rasul sallallahu aleyhi tazrifan. Пайғамбардың көзүнөн мөлтүрөгөн жаштар агып атты. Faqala lahu Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf деген сахаба пайғамбарға карап туруп мындай деди: "Wa anta ya Rasulullah." Алланы сиз да ыйлайсыз бу деди. Алланын тагдыры го. Аллах бергенде Аллах аманатты алып атат. Сиз да ыйлайсыз бу деди. Faqal пайғамбар алейхиссалам: "Ya ibn Auf, ya Avтын баласы Абдуррахман, иннаха рахма." Бул көз жаш мээримдүүлүк, рахмат көз жашы деди. Бүгүн канчалаган энелер, аталар балдарын, канчалаган карындаштарыбыз, күйөөлөрүн, канчалаган балдар атасын, энесин жоготуп, көз жаш агызып жатат. Кийин айтты, факала, кийин сөзүн улантып, иннал айна тадмау. Албетте көз жаш агызат. Вал калба яхзану. Жүрөк кайгырат. Вала нақули илля ма ярда раббуна. Бирок тилибиз Аллах разы болгон нерседен башка нерсени сүйлөбөйбүз деди. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Ey Ibrahim, seni жоготконго, сенден ажырганга биз кайгырып жатабыз, кайгырабыз деди. Урматтуу мекендешим, бүгүн да биз мекенин жерин коргоп өтүп кеткен шахидтердин катарында каза болгон бир туугандарыбыз, мекендештерибиздин каза болгонуна кайгырабыз, көзүбүз жаш агызат, жүрөк кайгырат, бирок тилибиз Аллах Тааланын тагдырына каршы эч нерсе айтпайбыз. Экинчи токтоло турган хадис, Саид ибн Зейд деген сахабадан Аллах разы болсун, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: "Мен кутила дуна малихи фа хуа шахид." Ким өзүнүн малын коргоп, малыны душмандан коргоп, өзүнүн мүлкүн коргоп өлүп калса, ал шахид деди. "Ва мен кутила дуна дини фа хуа шахид." Ким динин коргоп, дин үчүн бекем туруп каза болса, ал шахид деди. "Ва мен кутила дуна ахли фа хуа шахид." Kim özünün üy bülösün, ayalın, ata-enesin, bala çakasın korgoyum deyip ölüp kalsa, al şahit dedi. Bu İmam-ı Tirmizi rivayet kılgan 1421. hadis, sahih hadis. Biz de bugün inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah üçün, biz Allah'a bir gün kayıtıp barabız. O şahitler silerdi jogotkon üçün közübüz jaş agızat, jürögübüz kaygırat, tilibizde Allah Taala'nın taqdırına karşı eç nerse süylöböybüz. Жараткан Аллах Таала силердин катаңарды кечирсин. Өзүнүн кенен рахматын алсын. Даражаңарды Фирдавстан Аллах Таала орун берген болсун. Эсепсиз элдер кайгырган кезде кайгырбастан, адамдар корккон кезде коркпостон жаннатка кирүүдү Аллах Таала насип этсин. О балдарын жоготкон шахид энелери, шахид аталары, жараткан Аллах Таала силердин да соңуңарды көп кылган болсун, сабыр кылга. Урматтуу мусулман бир тууган, исламдын негизги максаты жашоодогу 5 зарыл болгон нерсе, заруриятул хамса, исламдагы зарыл болгон 5 нерсени сактоо исламдын максаты. Биринчи динди сактоо. Жашоодо дин менен жашаш. Диниңди сактоо. Экинчи акыл. Акылды сактоо үчүн Аллах Таала акылга зыян болгон нерселерди арам кылган. Ва нафс, адамдын нафсын, жанын сактоо үчүн келген дин. Ошондой эле ва насаб, тегин сактоо, зинаны арам кылган. Ата тегиңди сактоо, ошондой эле вал мал, өзүңдүн малы мүлкүңдү сактоо үчүн диндин негизги максаттары ушул. Şahitlerдің жақындарына, мекендештеріне bir сүйінші айтамын. Баласын, жақындарын жоғотып, шахид узатқан үй бүлөлөргө айтарым, Пайғамбары саллаллаху алейхи ва салламдын ушул хадиси менен сүйіншілеймін. Бұл хадисти Яқулу Нимран ибн Утба аз-Замирию мындай дейт: "Дахална ала Умми Дарда." Умми Дарда деген сахабанын үйүнө кирдик. Ва нахну айтам, биз жетим калган балдар элек дейт. Жетим балдар тобу Умму Дарда, Дарданын энесинин алдына келип, бул Абу Дарда деген улуу сахаба. Умму Дарданын жанына келип, факалат,
Biz yetimlerge ummudarda mınday dedi. Abşiru, suyunç vergile o yetimlerim. Bugün de ataların jogotkon yetim baldarga kızdarga aytarım. Abşiru fe inni semi'tu. Suyunçu vergile men paygambardan uqqanmın. Abadarda yakul, Abudarda mağa aytıp geldi deydi. Kuyövüm paygambardan uqqanını aytıp geldi. Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, süyüktü paygambar aleyhisselam mınday dedi. Yeşfa'u şehidu fi 70 min ehli beytihi. Şehit bolğan adam özünün üy bülösünden 70 adamdır kıyamatta şefaat kılat dedi. Şehit bolğan adam özünün üy bülösünden jakınlarından kıyamatta 70'in şefaat kılat dedi. Bu hadis urmatlı Müslüman bir doğan Abu Davud rivayet kılgan sahih hadis. Oşonduktan o baldarın jogotkon. Eneler, aytarım, şehit bolğan balаңызga iylamaң. Allah Tebaraka ve Teala balаңды jogotkon kaygıňa bekem sabır bersin. Ova, balаны jogotu, jakınды jogotu öte oor, çıdaş kıyın. Yürekten kan aga turgan nerse. Bizdin de yüreğimiz bugün kaygırıp jatабыз siz menen birgelikte. Birok balаңыздың şahitligi menen kıyamatqa çeyin sıymıktansanız bolot. Bul kıyamatta da başınızga tac, bul dünyada da men mekendi korgoo üçün, jerimdi korgoo üçün balamdı şahit berdim dep başыңызды tik kötörüň. Eç kaçan kaygırbaňız. Allah Taala soňardy ulug kılgan bolsun. Dagı hayır aytarım, o jakındarın el üçün, jer üçün, meken üçün şahit kılıp bergen eneler atalar kaygırbagla başыңарды tik kötörüp men şahittin atasımın. Men şahittin balasımın. Men şahittin apasımın. Meken üçün, el üçün, jer üçün bala tarbiya kılım degendey sıymıktanыңız albatta şahittin ruhun Allah Tebaraka ve Teala kıyamatda en jogorgu darajalarga kötörgön bolsun. Şahitlerden jakınlarına, alardın katarına elibizge barına bekem sabır, bekem iman, birimdүүлük bergin ya Rabbel alamin. Bir rahmetike ya Rahman Rahim.